Bye, ma. Hey, na the okay o ye the bed at the okay. Your Bible, your Quran. Shanap we focus yani budi adiana ape. SOMPA Bible. Konya sorry. Acho Roma. Yo asidan Kenya me. As ana unko nyai ene Awurade asomdwe nkan so. Yo kuku asore baba o. Peja. Bodi me. Bodi Aya me George na a champon. Crame Bible. Bible. Sasama me beken. No kre. Radeboa. Oda. Jena dia na esi. Pacho me yare 3 years ni. Dia. Pacho minim yale kro dia ko hospital sa me kwa. Na no me anything. Ye kwa Etimeje me to odi nsuo si me so ye lab bia so esi yare bia ni me mogam ti yare no saa na etete me de kwaso fufuo so akonfo nyina mechini saa menya hoto ba yade na yesen me yam ti me hime na mani su bre me ho ba ya me basa wo ho na me ye okay ntimi nyu aduane ntimi nsi nyoma nyehwe ade wonsana sensen pacho de mimi ya de kakra bia me ho na me me ya saa me ntimi nye na magyan ni se wa kwadworo pacho me ya kwadworo yare na ya me saa nye saa na metie na ye de ya de doctor for ne diagnose wa am se de ya de ne hawa ba ya me pacho first ne de 3 years ni me dika kwa na am say typhoid no mu treat man ne ko ye bet me saa ko bie ma bibia ni me mogam sister na otu eza wo nso kama me pacho saa na obi ehu me yare pa wo yale me yale pa wan kan na me bo ko kete so awona me so la no passe me si kete so saa wo vie sen pacho 30 years 30 pacho wow pacho ma wo miensa to ne pa ya mi do papa bi hango so wo mama yensa pani ni wo say pacho be more 10 years to we na wo vie say 20 ene sa won so wanye da to so mi no so ye say pacho July 23 no nya 8 years na ketwa no so say pacho ketwa no so kan 1 month 2 weeks no nya 2 years uku we pacho ho ukum pacho kola ni nyina papa ba ko pacho no na ahwe me a se kwa de wa bele okasa no ho a na wote se uniska bi pacho ye galamse na nso ye de adwuma pacho me de me ye fom dwuma me di pa cabbage ho adwuma na ye twia meka abai wo si so wansu adwuma anko suku pacho school de me papa ana anhwe me adwuma suan so papa anhwe pacho me ma me nso sabi wo ye mum nti so ntimi anhwe ye mienu me papa nso wakem o ma me sabi mum pacho inu na wo free me nchen kwe me yare nti obehwe me o kokora me panic o se me ho mba na sa no ba de nkomo na mudie pacho sa language pacho me tene kasa so no na wo mi nti wa one na tena ma wa hunu pacho wi ase aye o na we di aya matanga no na ebo wa na nkubusunom abina di num ate asiuso aba ifoi ana wakodi di obi atem pacho me didi obi atem me yonko bibi nti me mpese me boni di ono no ni ya kasa wadwuma na ye koye no mponya bone so drink na efuru ane se wokota abre mo koye cabbage ni mo adwuma pacho ni esesa fet ti adwuma ni ka se wokota drink na be na me ka che ne se me to malt ne pan nti ma on fa me din ka ho but okoto e na odi me din aka ho nti o mu jiji ye na che se akoka me ni adwuma ru ane die no ye se na sister Gina wo de wo nom nti o ka sa na man ka na me jan kwa no di nti wa na girl ba ko ye se o sane na wo de me di able me se wo se girl ba ko ka ho wo chill ti me so wo chill yo me se me ni asam ma musana bufuom nyame se ye nka no kore to yes an ochiwo sa na mbusa ne se na bone be na mdia ye wa wo chiwo ti wan kasa na boy ba ko yes sister o se bone be na odia ye wa wo chiwo no so fu maame nyame se ye nka no kole ga ni sane na no gu me so o se wo em se wo yale wo maame wo em se o ti bo fom
ni share me yam obia omo mu na se oh ma oye me sa na ye me yam am so me kan bi kire no me ka se me ma ndome na mbonu dua na ono so amfre nso a mo me dua na se mo kan ne se ka hyen koduma so mu nto okwan mu da nti ma me de ya wo gya adwuma ne ye ebe afie me ba na me bo me kuna amane nti di ma na me dijale ye be sisa amle se me ya kono ho kra ma konfo bi ye se asem no kan na eduabo ma ye kono ho no mokopa ne choma ogitum edi bibia ache me se me nso me fa de ono so aye bia anche na ni entina se de yetina na se bibia ni ne mu ne yekọ dane ti oye odane wie mu ha me ho to me kakra metimi ye ya ade ma me de benyum me baketo ano nyina nso a woyale nso de bofo ni mapo ayafo ememe woyale idru anadwo eni obe ne brebretri na na twere ban edi awonimu de yare na ye me na kwa se o wa me yo kenti basa na wo yo ke kakra na de ba ko asem ama ye jena asere wo ye okay anafo ye de awom wo anyam temtem wo ya na yade na badwo wa na de awom fo ememe Mr. Madam Fubidi, moto ko shia simi, Madam Fuye prane nine, aye base difo, me who ya no Madam Fuinyam. Na mi shia ni kuna mi say, abla. Eti bra. Mami na ya aye jepimentre, edra na do to me to atwere ban. Ene na dam na nya, so hene nso a. Emma dear. Me wo nyanda kra ko. No oba ne kra nso so na no ntimi no. Na chesade we de eduru so de a. No break. Obetu atwene. Yi pace na to atwene. Yi pace. Emu oda. Emu ode. Mi se champa abre wan nso no oje ho. E che asitire. Mami, Fred Dr. Mensa na me de bisro ne kula. Mi se champa no. Pa me pa chao Jenna. Tesi awuti we hina ya oya. Tisi ni de mi okay. Na ya de na ebe ba na jo ana. Ti me ba na jo den ndu ase na me jale pa. Me nine ti me njira me nine so 20 minutes kola. Ensunye na be me edu na jo mu awode wo mei. Tisi ni be. Si inde. Ese mu ni de ho de. Sisi udi bi ache. Wa Jenna. Kana kure kire wo ma me ni wakura ba aboro. Mpa. Beye be si ni Abraham ubi adawodom abaya. Mpa say the below 1 month. Would ni ba kokoda. Fanto to anoma. Na se we yesa so ane na wo hanu. Ya pini wutirim why? Jenna. Ya pini wutirim wate. Na ade ato ano eno ye frɛ no singere ban na fo asere viesi ababale asiamu babaisa jesra ozreo ozre na ma wasere viesi nyame behwe wate nyame behwe power how be shema mayen o shem na oyi hunhun mu de free ho na Dr. Mensa so de jumuru e de ahono na when you ya sana baye wa unsa hunwi stedi o fie be ifo nkotu aya matanga e metra so me bossa Dr. Mensa bra vie monkomo e ya de ne o obron samu ye ne ma wiase ha radi hu ye mobo ba ya fe atomireku ha ekobukura ahegotemu ahehe asemu na edini o abije nso anani mu abuasimu onfashu papa mada betenase na wasemu idi ntimi kura enti use matu ho anamo a na mokwa asofo no ade na mka mawa no so pacho mitmeka se efrifie mi fie nkonwa ho te se obia na de woka nti amon hu ba bia ya le ni fini e ma na de ma nante saa o de wanante a achai kwa konfufo so nyina ni asofofo so ni agigi musika se be ma no niska se kula wa ya le o fie asemu
Ti e buy it meji to hospital. Part-time. That medicane yeah, my friend you buy cause I am at the hospital kla. Oma koye o lab test ni ade nyina. Part-time. Yenya sem papa bi enka. Part-time. Esi friend esi management. Yeah pese ame fa so na oboy kakra. Ya me tiase. Asem no me ya esan ya mareho. Mera ho sa anopa no ko hu ade mera we. Ewie so de ade ase chairman no amko hu no. Ai na no ade papa. Ayo. So no so akasa. Ewie so bakasa. Ami. Bible say the team no eso sin de wo wiase. Pia. Ade no anshan sim free bro no hunu ye no. Eye ebra ye wo no ba asase so. E na attack no start here. Ejo maame ne papa no e de no tu bata e ko ba bi ko pe ahoto e de ma. O maame wo ho a ko pa. Ono se ne maame wo ne maame ne ya. Ne maame ne yemu. Ye pe ahoto de ma no. It was 200 mono, Senko, and yes, I didn't hear man. Sadia, we can see Kuno. Ayabe Yadia, maybe Bian, you know, Ayabe Yadia. And Tiano Quabe, young one dear pet, Ebeco. Now, yes, and your one mentioned your bay simple, a bit finished wako. Dear no, Ayabe Yadia. The more now all born piano. Now, I don't know charge it because ye did ya would be my bow chrono with a cotoy diane, what did be. Ubodu ebenya hwan ebenya ho jadifo ne wona okom ho no omo hwe sa aspect no ne mu no mu ko se omo sana yare ndia obesa but the more na wo ye no sanse ne huwum ne kra ne mpe tumi no nti tumi no e crash ya na de saa de ne eden eba ne kra tim ne mpe tumi no to wono da ko bi ade ni free so no ka che wo se obenya medwuma 100% done deal e wono so e abe yade nti sa no ehun hihye na akwan ne se ehun hihye no kamimi nyaaya ne start de easy ka wenye the more na wo kan na ebinum so tie akire no mo peke kwan ya abefa so a ye de besa na yare no but we de enye we bi aye nsuo na yiri no ebusuo nsuo ye de beginem ye yi na frim e bia ka na crash no ye yi na crash no ntunko na ye bibia na ye no e abayi yare ye bobu sisi abo se besi fom obutu akusisi e abayi yare yo e kana short a chair no ti mame so asemu what should I hear udidi da Pacho debi e abayi yare hona asemu jira amo yemu shisho tiawa meboa ama ho ato nyame be fa me so ama ho ato ene ya you free her me ya ma ebe ko untibiu so se endam ni peduanim afro sane ai no ho se atidi atidi bi hu ne bobre ase no ho hyehye no ase no ho ato no ase se ntoni normal system a ode den ode nam yade adekon ne nam ne ho sanity yo di for pa bi so mama ye die na chese sese no agire obo ku amane na ana obe ne denjina Pacho efa se oso obe nyame be fa ne so ama e wa hwewi na mse agire obo ku amane ana Pacho on the any problem bia yo ti jina said ye what in tina chese pa said ye o kan yeduabo bi asem ge na wo so ka so nka shin kodu no na media menti asene sa konfo ni bi no so no ya na yeduabo eso no mo se dane ni ya jisika azani abusum ni nyina bebre nso ayo mo hura la is that which man ai mesre omangana adifo ane asofo ene wona wo yesu subdwuma meka no kora kire mo se image bie ne ho atumi bitim bible say de tie mu no
aso sin the wo wiase image no wona wo de akosi wo say why your image like an altar ma ye katumi na ewu mu ade nipa ndeba na woni hu nimdi ha jato ho ba bo say hu yesu so okonye janka oja ma hom konkono na se konkono ba ya so a ye be niam akese esuru skuru nyansa ana esuru efie nyansa ana esuru nyansa ye hu nyansa ana esuru bible school nyansa untumi for bible school ma yesu so nyuma different and then wona ye ebibiduro nyina no meka so mo nyina yesu so yo enye no kore ate te mesre se to de bia depend ba enwi sika na obenya no na sika wo yi de no guase enenam eti pa mesro we de men kotwen yen na yenwie na yenhwe kwan de no be fa so gena transcendent manye de san ye mewi na eso eya SOMPA abai wa kama uhunu se we ye bolege se we ye apache se die no ani sa se wa ye konfanko ne unso fe e ya be ifo yi hani padwi anti edusa